ando ingi mewa mundu engaliko ya Linda Ground. Yes, izu ni ngaliko ya chamani cha ODM. Naindi kwe mundu mingi monobi ala tukwithia tunena muthenya omundi indi mundu gwetwa Grace. Karibu sana. Ni mubea muno. You Grace ye. Nyenita wa Jeremia Mutua kana Kizito mwene power. Naindi muthenya omundi ni nake mrembo wa zamani. Mundu kwitwa Grace. Grace mune. You Grace. Ndi sikana no sese wethe oyu kukweteza kwina cases mbingi monobyo. Si kumbi. Abe kindu kimwe kinanenwe ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka chumwani kithelu ni kwatenelo na ngaliko sia ndambuka yake kwa yakitwi. Anaisi ethiwa umbano no wa one term. We mundu wa two term wendete bukwikata. Twisi pesi ndu with the eye. Nundu kindu kim oyu temperature na Kenya we are very emotional when it comes to political matters. Kanela toka sindu nesia politics. Kana toka sindu nesia kioteti. Ithi tande ya Kenya twina feelings. Twina emotion mbingi monopyo. Nundu akwithia kila mundu nukwenda mundu wake kana ulo mushabiki aekata atongosie kana ethiwe niwe kusema. Kumunde ethia maybe kwangelekanyo kwina elaita wa political intolerance. Political intolerance ni chao mwitu. Political intolerance ni lawenda ukethia kana tolerance ni lokwete kuthi ukethia nye ni kwangelekanyo ni wa chama kita wa X party na kimwaitu ni Y party. Ila twendi kila mundu elo respect boundaries sia olongi. Ukethia ethia nye ni ndini wa chamani cha X. Pai mundu ukuka kundabia yulu wangi waya chama cha Y. Yes. Kana ni respect mungamo na kila mundu nundu kila mundu ena democratic right ya kusakwa ngalikwela ya kiotete kwenda kwikata ukwenda kwithwa nukuwa mwaito ningwiwa pyu lakini youth inola mwanene ni ukwete kuthi ukethia oyu political temperatures nisiambatie ibyo bya kiotete ni ambatie ukethia yu mundu oneka ena mungamo tofauti then mwaito na wekwete kwaze two term nyanye ni banja ze one term ayunye ngikosana na mwaito nundu akwethia mwaito akwete kwika kindu kila nyende kwenda tutese nesa kana ino ni political democracy ya kila mundu ni democratic right ya kila mundu ya kwithwa endini wa chama kya kioteti kila wendete na kila usubscribe ya ndini wa ila ita wa doctrine sia chama kiu nukuwa mwaito ni wite pyu ni chomo thanyana muthi twende na kunena na mwithu kisiana nene kana wethe nitosa simu yaku onda ni chao kwangelekanyo kila ukuona chalite kwikika ni kana kwikithia kana maundu makoneti uteti mundu ma siasa tuibaza munana kwambia campaign sia 2027 by the way nundu ona twetia leti mwako umu tutalite mwako umwe na miei ni ukula kinzito kwa byuba uko byubia na tine so bikakuwe ila si bikakukayata nichogu ngasiai nundu nitwambie kuona dalili na kwina mashirika ala maserikali amekitha siaga na ni maete uwa no ni maete umwe ni maete mugo katikati wa enende mele kumaloka na mayungama na mungamo mayasia we are going to make sure kana kina chekeka kwikita kana kwina mugo nundu yuko na hate speech kwina sindu mbingilo kwete kwa sitwa ngava no sia kioteti ukethia nye nundu ni wa chama kina kana ukethia onatoma chama ni kimwe lakini nye nundu ni ngweta kibela kila wewe kalile ela ngukela nugela nambe kunena ndeto nthuku ndeto sia mbumangano no ithia usiite tikindu gisio kina decency kina uthi wacho katikati wa kukisisia na kukielewa nune wiona angi mayasi onambe angi makwete kwa sejao wandi okwiya ndino ni vindukie kinzito nundu kweka ngungwelesyo kaindo kanundu nindata okwiya nyeino nao kwa samuno wisoma naini thiye kana akenya pai mundu muthuku ama ki kana ki lakini yuthina ni tutsamutungi tutuli twitwa mbulongas yu amumetu mbulongas zina jao thina wandu lili with you kethia yu umbano wa wanita mutu amundu nukwitwa Kalonzo no yuna mundu ngiasia ndienda Kalonzo ende na mukutano matsaku thi mwende bubu mwambe kwa sia tutamu no yisaithia mundu sio thinwe silingi mana 5 na isho kainga itulaku kuthi yitithwa na ngili ya naimwe ndiechika nai wa nundu akwithia anicho newe ethia no isi umbano wetitwe ni kwangelekanyo ni mundu wa chama cha UDA
newe kwangelekanyo wa chama cha Wiper wele kwikala ndi ukekana na mundu nide Kinzito nenda tuibola yo tina utila ni kuya lili yuthina andwa matumwa ni wanita mnome uyi matumwa ni tuta mnome uyi mo andu mo mengaleko sionde andwa mumeta hii andwa tumeta mbuli mayisi pala mai hii kuitwa goons mayisi pala mai yume wajuka sema kashi yu andwa ni mame ubunde wa mewe imeka na ina mame umia ndwi saidi ya mundu kuitwa Kalonzo sibitali ndwi saidi ya mundu nuitwa Luto sibitali ni mame kumia nundu wethiwe thimu kashi na ikangutabye mundu ucwe mundu mumu ngobi ucwe satani nundu ndikona umbano wandu maingi bito wambia ukila chatukilite cha kimwe na kuukilite ili koto ukunwa tanzoka ngai watei na mundu ucu une yu watu itukwa mane mulolongo ukase ngyo wanu aithio puya jasia wa one mathina ko kibwezi magogilesia ile thia kokilie gogilesia ile kuni chongo asia lili peki kita wakisungu mbulei storming brainstorming iyandu maime siongo wise kwithia lili mundu ndanasicha zilaziana ndanasicha chau nundu andu amana kunie mheshimiwa ni wandu mheshimiwa na family mheshimiwa ni mundu kwete maundu maingi ni wa isibitali ethukuma sayana chakele azuma kuna na ime ukwata mapiniwe uwe matumite ndepiniwa aye na nitogua siitwa siasa sia ile kuitwa siasa sia goonism ukabio kethia tile siasa wetha kethia kila mundu ena ulothasi wake yukwete kuwa kila mundu anandu ma uteti kana andu ala ama kwete kwa advise andu ma politics anandu ma siasa mema ya wabangithia kindu kila ubangithia ikithia kana no abangithia budget ya nguni ukethia andu ala mundu ukukabo chathi ni mu auke kwambia kwete ngiwasia kwasia isitwa ya Kizito no umba ni mwaitu ngilesi mundu usu no konyo bala nini Kizito imagine ekana nambumba noyu nuna zizisyo mitaondoni no tutsimuni tuni tuosete tindu mbingi mathiko nitia nini tumitwe mheshimiwa ambiye nuko mukethya uyona andu maumapwe Ethiopia na maikiande na unena na kaudhambia na imathikoni na mwe wa mundu tia wewe family ya mundu tia ibo kwanza umana uneza uthayuka meka yiumu kwetie umana eza uthayuka Luisi mwaito Luisi begindu kimwe ngwete kuona ni kindu na nitabia nthuku kanene nundu atongo imaitu bondi mukwete otobalocha ala mwikalile ibila na ala mote mukwenda kulika ibila nizo nundu mundu na hata nena mwaka muimba ela wewe nuisi nesabio na nuisi begindu kita wa reading the room kusome kwa manondo zile Elia kwa manondi kwena ngewasi ya siasa wethi ethenu isene na mundu usu narutie enda buwase kwa andu mamusie poleni sana tungili laindi Kinzito tungili laindi ukasie kwa andu mamusie poleni sana nundu andu mamusie ni mola actually andu mamusie ni mola icha thine na nicha mathiko ma mundu wo lakini ni mola nundu wakwithia mundu usu ndiye nundu usu unarutie kwangelekanyo ane mundu une involved sindu ni siasa kana sindu sia kiuteti ukathi ukethia andu mamusene monle chathi gitwige cha political scene kana political arena ukethia andu nimambia kunena ngewasi ya siasa nacho wiwa andu ingi mayasia okay ethene mukuka okay mwikata okay muke kutrethesya kuthika kana kumasia mundu wito lakini mwikaete siasa angine mati nangi withana lazima makeje siasa nozigwe kangolyo katsamu kamwe kangolyo kamwe na undu isini masiata masiana nundu ni mtongo ininye ni sakwitwa ku nenda kwasia mwanenge ile ana mwambongela tamuonge ngweka isindu isu ndomba nyoumba no wakuwe mwene othi nundu yusindu yimwe taitembaraje cia kisiasa kana cia kiureti siende na kwambata twende na kukosia mondo mengi muno bina ni atongoi ni mungu etie kumabling nundu wakwithia pe mwiya withia awandikitwo wako read the room wabika bandu sisia atwazimo maili ata ni makwenda ngewasi ya kiuteti onethia ni wosa kwetwe
Kinzito Ndozi ni makwenda kweli ngewasi akioreti osiathini. aye ni ukulya kinzito iwe sisa ingi ngilezi muneni saigwa wonundu lili yuto na iwo mundu nuna ndeba ndwendete akulile kula kukwiwe nando yuwigwa batha wambitikila nine nonda tika nini nzembe bandu bangi ni sembete uzuti ipolo tsuni hiyatsa itsu wewe mundu ai mundu no ndanamba uthiko ono ndanamba manaka iwathikwa easia nenda unenga na pole siakwa ni sembe na ndolo ikunenga na ipole azita kula siake na ziti zola wizulu wake kanola windu wake atsuni makosa manene munupyu na kibetike moja na kundu ndenda ukutabya jesia unga makete mana pada mbitikelia nene ndine na nena mwaka muimai manene myakeli ni kulya ishimiwa no makwiwa tukoka itakula ko azio esio ngadia sasa no mukwiwa tukoka itakula kweni ana ndumekwe iwe mena cheba kingi vite najui mwambia ngaba noku mathikoni mukambasi au kusi wake ko wisikio nu wakwiwe chakeli kinzito ethaumbano ni wa mundu kwitwa one time dukalikililo ni two time na wotu mawawe mutumanu nundu wituma bao katumaku ethani wichika na etela umbano wandu ajuka atabyandu etani umbano wa tuta mwila meuka wili sakitani wachete yenda nganyosu ide teika akulya aye yeniwo ende nenda useseme siaku mwethikisia na musiese witu wa mutongoi etie wili ka siasa ni eyombanisi chochote chochote kile nundu siasa ni game chafu onake bichwa anavithukiwe okay kiwa wetabu engineer Dr. Overlapping Maliungi andina akele wanesa lakini aitie anende yulo wala mwana akuyanga likosea makindo ona kuniwe endine wa pool nundo akwithia anenga likwemwe akiuteti naindi na mwakati wa mondwala mende na kwikikana na kuye mundu gutwa mwaitu ngilesi ethi wani tukwenda uteti witu uthibasa hedho ni tukwenda siasa situ sia Kenya sithi si ndeu sithi si sawa ai ithi enende yu ni ithi tukabendwa mondwaso lakini yu ana siasa no meka ona mayoka mathikoni ona kwikata ningi muteti nena ake ba mutongoi angolia nyethe ni mutongoi ninye MP kana ningwenda kibila na neno kana umyengilisi akwa yana imwe na support mathiko uimaanisha muthenya usu wa mathiko wabika ndikane ngo mwana wako nena na nengo mwana wako nena ndikata byandu kana ni undu ngwenda na mukule nangi mundu na mandao platform nzio ya kwikata ya kueta kila ukwenda lakini wethia we mwana wako kana kila ukwenda kumya kana kila ukwenda kwika ni kwika sindu sia kuthokwa nyandu na nicho kuona kundu kumwe atongo yangi begondo na ndie atongo yangi mundu okelambe ya kukaba na ambe ya kumangana ando mu malo kamathi nene tukwikala butu tukisi andu mayumangana kinzito wiona tota nene tani utungilila nyendiki anga yula witu nina ndibitama na ngilezi munene munabi inoni muntu mweshimi wongenda utabya iwaba ukuthi namba zisiana itatu susiti ando nangi kwa saidi ya yuto iwo disionde kula kuimathiko iwaibu aliungamu uke zaidi onandu mamusema ikwata liwo kuya ndo nangi ona matesu no thikwa no ikana aisailo kwisa ungamu withukise ngemi withukise akathi wakathiwe ona nena kindu kiteke sio mbadu ulisaidia ngemi isinge byoka sana wendi mathiko akomeka lilata matafadhali kikuki kau matafadhali kaundwaka nyengilesi munene asio na embesi asa ninda tenkem tusise wisaidia itwasuve yandu maitu nundu sietha sieke ko mundu wawa mundu apuwa iwapuwa tusuve ya niwanga mana soki nzito nanga ya uteje kwete kindu chuwaete kwa chaku aya naende mwithukisia na musese witu twendeda kunena yulu wa maundu makoneti ithoko kana maundu meki uthokanywa makwete kwe kanthini wa ilaito wa mabithukia maki uteti alongwete kuthiukethia andu atongo ini mabithukiwa andu ni mabithukiwa na wethia besi ndu ila very important kana sindu ila siapata monobyo itakwele kwithia siati wa kana siikika lakini ukwete kuwa mabithukia ni andu ni mabithukiwa andu mathina ku ethia anu athi umbanoni wa president hele anu athi umbanoni wa president mundu ukwetwa mwaito hele anu athi umbanoni wa president na nuku wa president akwete kuelesea maundu ala make ukwatie kuelesea ukwete kwazia uongo niki we are so niki we are so niki na no wezi utona kwazia uongo na bo andu make makwete kwekia kindu chune ngikite wizi batu kwete kwisubya
ila ito personal responsibility yaguo mwene yakwasi ati nundu we wabata nye nundu ningusubia thayo wako na andu 10 kana andu amevo ila maguo nina ita contrary opinion kana maguo ndina kitumi kisio cha gwika what I'm doing ni mongo na kana ni mombe kana usuni andui so kila ngwika ni ati nina thiumba noni nundu ningwenda gwithukisia president tu wa Kenya yonde ningwenda thio mwithukisia lakini ndiye kila kwase chao ndiye kila kwase one time kana ndiye kila kwase uongo nundu ni mmoja ze uongo nuto buna andu ndeze na nduketa ne mashitwa matema sio ala masito manu mangana nukwiwa so it is very much important kwithwa kila mundu no wane ngo respect hela yake ya kwase ati nye ningwinenga ndaya nyenda mundu takizito umba nundu nye ni wangaliko na ya kiuteti no mesi lakini hivi nani kwithi ati kwete kuthi ngomesi ngalia kuthi umba no nisingi ngalia kweko lakini hivi abe andu mende na kumbangi yani ngweko ikata ndi motu mianzangili kana esikwitwa guns ni kana moke mambithokia ubona withi ayuteti witu ndwina uthe ula wele kwithia wina nyo wina wo na nichongwenda nikana no simu ya mwithukisia na musese witu akwisila noti mwonza nyanya 355 nikana tumane ati wowoni waku niweba yolo wa mabithukia ama kiuteti mende na kuoneka bambi ya Kenya kwa wingi na kwa andu meki bathukanyoni kwisila noti mwonza nyanya 355 nenda kwa simu ya kuyu ondo mwana kusoma utumani waku mukubi na utumani waku utuma kwisila kwa 23915 na baindevi utumani osu waku baindevi otilwa nikana withie nitwakwate na ninaku ukasia my brother ngalikosia ndunguni ngo masomba twemwe alafu ana siasa mekane na tabia ya kuthi kwete siasa madhikoni yes siasa mekane na tabia yesu anaende thank you very much elo mutongoi na yes mutongoi wa mukiata na mukana tunena na hukuma ba nana wangu ngo kuma ukatona juoni wako yes na ndo kuona maini ya gwedo amene mkutani chombi na omba no rais yokai gwedo amekwenda kunenga mwana mbe mwanya nena gwedo amoni makwenda wani tam mwangere makwenda two tam na gendo gwe akene madona binundu mundu anione ngo manya ende ndo akwenda kuni wani wako tawampa ngo kumagoka tawani asante sana okay pole sana ni kwa ndina akutila noti monza nyanya 355 atwende na kominukiliana nicho tukwenda kuosa woni waku musiesia na mwethukisia witu nondo woni waku ni wa bata monopio vami tamboni elo mutongoi yes wa mukiata Nesa mwana mmoja yes Mtuanja mzoga mwanzo wanu karibu sana Amoraje na ndo zingino mlo menda ando na ido bantu ina nusinye ninga na kizindo akuno kwa na moido ari bantu ndo zinye ule kalondo e bana ndo ngana kile witu kije kala kiko elo kugende waje na namna ko te maro mwenda waka huma yega ngona kizio mundu ali mugura no mundu rakwenda ababu kiga elo ndo elo ko kugende waje aje mana ka no kuma mwa okay sawa thank you aya ano simo ito na kuye then tukwenda kuthiba saithita nde ya Kenya no ngina tukethwa trainer ila ita political maturity political maturity ni kuima kwa kisiasa ukethia ni twisi umundi ethia ni mwaitu wiba kisioniki njo wanaona ebinda ya campaign IBC makikwetia timetable yako ito timetable no yetu kana diary yako makokudia umundi ukethwa ba oni ukethwa ba mwikethia ni andu eli bandu bamwe elo mutongoi yes mutongoi wa mukiata hello
Pole sana wako na simu yaku nyivanja wase wa TV yaku akana wase wa radio yaku ni kana wethe ntu akwatiania kwanzia mbailu noti mwonza nyanya 355 thandatu inya imwemwe. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi FM. Pole sana usiende na kwiyithukisya noti mwonza nyanya 355 thandatu inya imwemwe niyo namba ya kukuna simu kiseveni wako na simu nyivanja wase wa TV yaku TV no laisi nondo no ka mute ethia no radio nyivanja wasiani kana withie ni twakwatiania kwanzia yelete. Hello Mutongoi. Pole sana noti mwonza nyanya 355 thandatu inya imwemwe. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Hello. Yes, wamukiata. Neza mwakewe. Nyina amukita nesa no nyivanja wase wa radio kana ni TV. No nyivanja wase wa radio kana TV yaku. Ye wewa. Nondo no bingwete radio kana TV. No nyivanja wasya. Nani banja. Tunena na hukuma ba. Nana napita kuma ukase ngine. Yes, karibu sana. Woni wako niweba. Ni wali wako ai. Naona andimeka na ziada kwenda kau. Ya mkwe kala mkwe kala mkwe video neta. Iwe. Uziona wana atu kalone tana dozi adone ta yani ziada ine ziada lina bitai bado. Mo kau kweka na uo. Okay. Yono dunia no ne donya ni mabinya. Niwo? Uzione bigala mo ledu kiolongi na o manya aka duna bongo ka gri. Ebi na ziada ya bitai. Ingo kama na londo kweka na londo ngano wewe. Okay. Mwani go. Aya sawa. Thank you very much Peter kumangalekosia kuya kitui noti mwonza nyanya 355 thandatu inya imwemwe niyo namba yokuna simu va kiseveni nikana unengane woni waku na woni waku ni wapata na va mitamboni ya Mutongoi TV na radio ni tunengete woni waku ndai ya nene muno piu. Ukasia pamoja eta wakalonzo kema kumangalekosia nguni kwanganga asante sana. Akaza siasa iwekwe online kama distance learning officially hii ni mikutano ya siasa inaelekeza Wakenya pabaya. Kana asia hii mikutano ya siasa inaelekeza Wakenya pabaya. Usiwete warudhi wa kuyanga likosea makindo asia uteti wekiwe go online ta distance learning kila kisomo chako mitandaoni. Ukethia tukamesia isi yaku lakini nanwezi yuthi nani kwithia ukaosu ako mitandaoni na wewe thawe muthoku. Kwanza igwe mupyupyu. Ni wewe thawe mupyupyu. Wa weta mundu icho meovithuki olongi. Nange abwangu ika account kaku kethi kekuwa. Ethani ku Facebook ni. Ya mukoyethi apa ikindu. Yes. Na ndi noti mwonza nyanya 355 thandatu inya imwemwe twenda kuoza simu ta 3 tuminukile. Hello Mutongoi. Pole sana. Noti mwonza nyanya 355 thandatu inya imwe niyo namba yokuna simu ko OK7 anekana withie nitwakwatiania imwe tumanye woni waku ni wiva nundu muthenyani wa munthi atunena kana tukunikila oirwa mabithukia maki uteti aitonete ndongo isie kibethokanyo banthi ya Kenya ila nthini wa maundu mo kana shughuli ciose ya kiwia wa kiuteti makibithukiwa nonewie ni nani ngalengale kanyo ya ula senator wa kuya Vihiga weta Godfrey Osotsi kutuika naende nuna bithukiwe ni mbulili kuyanga likosia Kisumu. Hello Mutongoi. Hello. Yes, good morning. Hello, amuki tata. Yes. Tunena na hukuma ba? Yeah? Tunena na hukuma ba? Mbone kale. Umete mbone kale weta wata? Nika wa Dorcas tutu. Woni waku ni weba Dorcas. Hello? Woni waku ni weba Dorcas. Hello? Pole sana.
noti mwonza nyanya itatu itano itano thandatu inya imwe imwe wako na simu nyibanjo wasi wa radio nikana withie nitwakwatiania kana ithia utwilole ndini wa TV no ukolanga wasi elo mutongoi Ale mutongoi yes wamukitata amule na jaje sipo yes tunena na kuma ba Unene na tuanga kuma banza kwa Makendo karibu sana wasi wetu hata tuanga kuma Makendo karibu sana huo ni waku niweba ambo ngeze changerezi munela na kethe kama tuanga na kuigwa negwa muyo ile mhm ya kwa yes indo changu jambi kuma bala pemo sunde bakala pemo MP mpaka bala MCA kana MP MC ande zana nguzi ya Ngunde na mbele za umanenga lakini kuma bala pe president bakala pe MP ambaye tukati yonde ne rama kuite nguzi na irete na mundu le muteno tu le mutikenya ne mosundu mundu watakambe batanga nguzi alange maelewa bataki kana sia chola muri ta Kenya ka batanga nguzi mwalange ni mabatanga Kenya kuinua na ngwala nini anasia zao kanini na mosundu wa mnambia peni Todo mundu wala wadi ya ni wandu kuma kundu aete wenandu mazi kwa mbesa ikenda oka kungamana mashangilie mundu ngutu akabidi kuta na ila pote wandu madu wala kumbesa mwana andu mashangilia usi ni wote na mwene ba Kenya kila kile ni ba Makendo kwa tamundu nako ni wona ndio dikapulu na yokapulu na ndio dimangane kana Kalonzo usi mundu ne banu wa wona ndio dikapena okay sawa sawa thank you very much naindi mwithukesia na musiesia ni mwendo wa saile tuminukilia bukwa umundi ndini we saino ya kikalo cha mwene ndi valendi tunena na kukioko ni cho mundi na mwaitungilesi nyenita wa Jeremia Mutua wenda mbete kizito ngotia ngalikwe yenge ya TV vala ukwende ya kukwatene nake mundo kuitwa Betty wa Mwania ndini wa wende si wa Ilungusia TV laini ngalikwe no tuithia tuikwata vilingo wa mauvo mwendo wa saa ile siya kiokoni.